Hello, my we got no crumbs. I do get a kidding or kitchen and the Maya Muteram Nocteri. Song a season G20 program later Maneboko. A dollar G20 program, the lawyer can't have the lack for that Tienge, Tra, Makaitare, a Hinginung Dangi. So, Labani, a is a cow Rebecca Caesar, a Quilekaida, Jagoyle, whenever Basanta Raas, Jago Ado Aina, have the Laga. Hầu chap manana leirame ado hoji haure ado yengusi aina khanmaneba ado yengurasu habadi ayuk mondangan dana chakhibani na yam ware haiba tare aduna khara yenguraga ngha yenguraga adum la ani ado aina yenga ko pha click to kadai matang yaura kadai matai yaura ge habado adum mayam da share tawjarake aduga ngha yenguraga adum la age ado makeup city na sai aina G20 gi program da ke khiba makeup ne ado remove tawdraba haidi remove tawdraba maram di kai no di chak phuri lame bako ado aina laaga sida yum da laaga mo remove to thoni mu chak la ma chak sarani amuka केवल चटपदो याम बोरिंग चुबा हाइतारे अदुदा मेकअप रिमूव तौदबिदा चलगे होजी ड्रेस अप तौना लोयरे चलनी होजी येंगुरनी अदुगा मैम शेयर तौजरके यामना कुइना बुदि लैरोय अदो मिनिट अहुमगी नत्र मिनिट मरिगी शेयर तौजरके मरमदि आई यामना सु वारे ngasiजे अदुना सो चलसे
Manipurda kay kaunage ado comments ta haibiro si mayam kay kaunage akoi sidadi si kay kaubodo akoi sida kay kaurase ai su kaure kay kaure ado ada hauki haubane sije ado comments ta hairo mayam sida kay kaubona ado lupa tara pi sije. So guys, comment tawrage haibadi isai do akhoi moigi oza do kai haini kamai haini ai khangre maramdi akhoi meite isai se oina sakta bai tare moigi lamnai gi kalisa gi sur da sakpa hai tare aduna yamnubudi nungsu nungai adu mayamna su yengbiramagani ado video se makok singmina binda sangbagi matang dune ba ado sibaute nge ai sui yamna ngasi je ware aduna kya kuina sui ngaktre aduga brinda changna loihure ga matam matungda lakpane ai sai chaba ice cream haibado ice cream do Tripura da leiriba mete singna di kulfi dum haina bane bako Manipur da di kai haina ga do comment haibiramo aina Manipur da leiringa matam da adu thengrakte aduna ne adu mayam comment haibiramo aduga thengnarase next video da